Menteri Kesorkar Jela bakmi gi kampen roy hi thai nong kendong uba Hamlet Son Doling. Haga singi ba arjong katayo ulah yar shanong ba jenren haga district Southwest Khasi Hills ban pet dalagi jong kikmat halor gejing keno bagadon gejing lat jongkal RB nega radiation jong umar po kendo uranium haga nega thai. Hakane ke jing jurip jong ba Hamlet Son Doling le don lang chairman ke Neso uba Samuel B Jirwa kinoyalam ke KSU Sengkeme bat kinoyalam ke KSU Southwest Khasi Hills bat kiwei. Une Menteri Sorkar ulong ba ke jing let ke jong u ban jurip ke day namar ba udan ke jing so khya ba jing kit kli kamtam haba kaladon ke jing sapriang ki kubor ba ke don ke jing lat jongkal RB na u uranium. Kat gom ke jing ong jung u ke sorkar kala thau ya ke expert committee ban bishar ya ka radiation la ka long ke baret ne ke bahe bat kan ai ke jing sha ke bapaka kenang ba ki pat ba ken tip ya ke jing shisha ula pentep ba ke jing long jing man kum balong ya menta hanong ba jenren kam ilong setia ke basengan kum ta ka long ke badan kam ya ke sorkar jela ban sim khia mardor ban pendep iki kam ki jam kenang ba kan embu ha ke jing ma yo pat ba Uba Hamlet Son Doling ulong baka jing set ikini kitliu ka pin isai kadar baka don shisha ka jing lat jongka radiation bat ke expert committee kan sale ya ka badan kam kanang baki pat ba baro kinyo ya ka jing shai. Nimla ban spet dalam jong cepat. Nimla ban song tang po sekretariat ban pek bak pat ba ulunga unpisa. Bak seng balang kin chulat sila tamaki so wadi ka kamram mo Pemberi udah jengklik Omtang yang konsumsi, mereka terjeklik untuk geri pakai cek mana. Awak kerana si ban pet iki tangki ini kemudian South Santli, kiba ngai kemudian kadak pay hang ni. Bat ka ba ngalengok ngai ru kemudian kadak ka ba kila daya repair. Tingam tip menu bapa repair ya kini tangki kiba pay kiba lalik, ya kata kementah ya kansa ketika expert committee ka bantu yang joka sorkar. Kebalang luat kebantu fit kita kiki broadcast spau pok ketika komiti dan mereka jungai kalau ba tidak kesin pelong kiba ima bat kiba ikna dinar gadau na pelut ikapor jam tas ni ban ba kadi kejing jam tas ni nyum de ba stick bang sutra ban tu pi de por ba menenru por bangwan siang la de tu yau chip nusa ngong de belet si sport dong ba janren ban pet la je kepat ya jelong jebat hang thi Tengok sutrat ucap besar ulai ke besingnya bangan lek bantuan hani ban jurip dalam jok hebat baru bani tu berkeren besar ba dak yang jok sorkar hi dak mensiam jok jik kia la tahu juga ni ke expert committee ke bandon ke katuk ni ke khot juga ke komiti ke belong lai lut ke ban besar hatu ke ni ke radiation ke bangi krem boro-boro kelong duna kelong pedeng ni ke he lu medium khai ke radiation mo kata ka komiti kan lek kita kan berekam kalau omongah ni kalau hai lu bur ke ngai bar ngali de bri persya irin mupa nadu udung isu hudum tang persya irin mupa inga ke ngai te kadi ke komiti kan ai kajing sai ke baki pai ba kinyo kajing sai babka luar ke ni ke bantah di kumud khot jongka ke kabinet in persang ro banjit iki bri ki balong pedeng bamda kenunu kaliang ban ai ya kajing sai ke wa kira Namar kumbalong mentah hiru, kejelong jumlah handi po dong bajerin ka kamilong iskai. Takadau dan kambalik no marmar, kang balada kasimpor ada kamdo kenu kajing simkia pada ngiting. Mak iki berius ni kedon kibayat kibayrep kibayrang bial ti kiti ba ladi karensin ko handi ko ta ikiru. Nemtep. Dikrang ban perben nam ta kasuk asan ka help kajing berius ni nesko ba kati kamram juga ba menteri ban ai kabuar sokar baru bagian persamaan ketika expert komisi bahkan lei ihlor ketika mentah